dneska už vítam u nového videa a dneska budeme pušovať Shada. Takže zapnem Brawl Hokej. Ideme, let's go. Máme proti sebe Fenga. Ty vole, aj v týme mám Fenga, lol. O ne, oni majú toto, Franka, bra. Let's go, let's go. Prečo sa Mortis nehybe? On je AFK. Bra. Ne, poď sem. Let's go, let's go. Ne. Sakra. Let's go. Double kill. Ne, Mortis, poď. Nice. Som ja bol. Let's go. Ideme. Ne. Nice. Ešte musíme dať posledný gól. Poď sem. Ne, zastavte Franka. Joj. Dobre. Ne, prečo mi to nahralo do tej melódy? Sakra. Frank, ne. Sakra, ne, dobre. Ne. Na to ani nemyslím. Ne. Bruh. Let's go, ideme. Ne. Fú, ty vole. Ne, nemyslíte ani na to. Moja lopta. Poďte sem. Ne. Ne. Let's go. O ne. Dobre. Ne, zabite Franka. Ne. Sakra. Musíme ich dať. Overtime, ty vole. Ne, dobre. Je to 2-2. Ne, dobre. Let's go. Dokonca som aj starter player. Let's go. Išiel by som solo showdown a dal by som si Colta. Let's go, ideme. Ideme ich rozdrtiť. Dajte like a odber, aby ste videli viac mojich videí. Ne, daj na mic. Ne. Zoberiem toto. Nice. Prečo zdrhá, vole? Poď sem. Ne. Do hajzlu. Musíme skúsiť niekoho iného. Napríklad Dasha alebo niekoho. Alebo že by som si zobral toto Barryho alebo Groma. Asi si zoberiem Barryho. Let's go.
It's go time. Mother who died in childbirth. The only son of the savage dictator Omar al-Din, Kámo, zase tu budeš spamovať, Frank. Omar al-Din, he gained power at the age of 7. Bum. Kámo, Bibi, ne. Vypadni. Ne, vypadni. Let's go. To mi moc nepomohlo. He recently hosted his own Olympic Games. Leon, nemyslí na to. Nice. At which he won 14 gold medals. Napíšte do komentárov, či by som mal natáčať viac Brawl Stars videí. Often described as ignorant, he changed over 300 Alebo Robloxové, alebo Fortniteové. including the words positive and negative, causing mass confusion. Do you want the Kámo, Aladdin news or the Aladdin news? Aladdin. You are literally Aladdin. ne, vypadni. Ne, prečo ma to neostrojilo? Brawl Stars bugy. Prečo som... Ne. Musíme skúsiť niekoho iného, kámo. His nation today. Asi si dám Fenga. Za ňoho som dosť dobrý. Let's go, ideme. It's go time. Okay. Kde? Oh. Poď sem. Poď sem. Ne, kámo, prečo tých tu je tak 5? No. Kámo, ešte ultinu som posral. Kenji, ne, nemyslím na to. Ne. And with that speech today, the international community is asking one question. Ne! Does the mad dog of Wakanda Sakra! have nuclear weapons? Toto si zoberiem. Teraz by som si dal Naniho. Let's go! Nevypadá, že máme moc slabých protivníkov. Edgar. Choose Edgar. Poď sem. Nice. Bum, poslal som toto. Ne. Ťažko ovláda. Kde bola tá Jessie? Come on, Nita. Kámo, kde sú? Kámo, nice. Hen tam v zóne týpeček. Čo to je?
No si chcípol. Mám nabitú ultinu. Zakempím sa pošlem ju. Hlavne nenaraz. Let's go. Fungovalo to. Let's go, double kill. Let's go. Na nie je good na toto. Aktivujem si toto, Trophy Rush. Trophy Rush. A dám Wipeout. Let's go. Let's go, máme v týme Spajka. Týpeček. Byron tu je. On je z Česka, lol. O ne. Dobre. Kamo tá Piper? Let's go, Frank dostal bomby. Pošlem sem toto. No. Kámo, prečo to vždycky musím mysnúť? Poď sem, Frank. Poď sem. Tak to som dal SpongeBob spray. Let's go. Natočte do videa, napíšte do komentu, že čo by som mal natáčať. Brawl Stars alebo Roblox, Fortnite. Let's go. Vynuli sme. Dovidenia. Toto je už koniec tohoto videa. Dajte like a odber. A uvidíme sa potom. Čaute.